Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamadi hili ramnika ni miadi haina usiku ngarjunja vanu ili haunjia haruma zibarnama jizahatu kawri mtarisanizo zinchu razigabili zinu ngamjowona wala ma politicien haurambe de wakomori wajoa jitamuke vanu wajoloja vanu ili watoe maune hao hena mikao de imaisha lobo nsiju nane politiki wajau sikana ranchu yamba hukayanga mjoka ya ngeta humsaada wakati lonu heliro nao hukaya ima politisio wao wadaza yabege wakomori na rinjimbabi harumu mpango hukaya ngaridora ajibazi haruma ye diaspora kadi horilio hukaya sis gas harmwe diaspora abo ezilo Comores ngar jurentizo alo Comores wadozi soarif chas lo hunu ngaju sanar do tudoji tekeleza baba harmumva u sha ema video yo sikwa lenginu ngejibazeo ne mwana nyesiwoi ikawa hamadi mwali munjao sabahu we mwana nyesi mkomori ukozu na mbizi zilobo nsiju we mna jana ikawa hajuhanza hunkini shahe chwani hahe bake fale kimundwa jine henti haki ribishi ya wakati munji kao inchume za wakati kao chundi haa wensiju lado mwaha zili wa 22 kao neila mabeja kao mango wensiju ripare sana yiho wakati huo shama ikajaka hunju wakajaka hunda mbasuruaya wakaya njaka ujitekeleza na aisha tikabila nae tikaulezo wakafanya alafu ndo wachele ziza wakaya wanu yensi inu histoire hensi inu angebidio yambwa hena mnekao ngejo saidia imana mkomori Ronongo donji haruma zerezo haina usiku wade Comores wamba ngodalio Comores nango ngolaani zefikira za Mbeberou ngolaani Mbeberou nabo wakati wakaenda bonti juu dona na nyuho wadunga nao mshauri pvadzima ni Mbeberou ikamwendea je mfungue aindo la Mfaransa jono wakaujawa intervene mfungula ndo la Mfaransa mwambanga mwana naye na wasi wasara nji haruma taraduti ushango walola wazungu mwende yao odwa haja wakauja mlibereni na nyumwamba ngamani yao ensi han na ngamano naye yajo wamna nukta mtitira kahanzari rinji mbabi harumu pande washaba masala menji Kongo yavumbuwa yabo wakati ngonji harumu politiki yabonje hashala inu mbadili holo harumu Afrika katirilo nunu shauvumbwa nadi woi Amadou Sonko swamahani woi mnejele kao ngina mahabengomina shenda izazali hani haiho Senegal kao kabla raja timizarme misomo ya haiho University ya Senghor shahajar mula ya wajao hasomo siasa politique harejei wanti juhahe hafanya hazi mahakume na mitano enge aje jajitekeleze haruma politique ya madai Yamunganjo juwe ze parcours ze mwanadamu izu yafanya enge udoji kumpare na mwanadamu hamandaye wawana ne mashirika ya kijeni amari mashirika ya Canada kawa kautrete iaru lino mtanga utrete shashindi ya kiasi ya miliari 8 uheya za taksi ya kaushinda ya zirekipere haruma emihono ya heze society za Canada nati ndizo basi wambika ze parcours zao za hahe zimerite
wakati ya kaya wa binadamu ya Senegal wa mrekonese ya mapolitisi wa mrekonese le jeshi limrekonese wale mnajana wai Sonko karturansi ujihar maze example na njoni unikezo ni wasirinu bani na njoni nchi warumawe Komori leo ya politiki hao waonao yabo wakar kiasi ya maha 20 angabaka chini maha 18 kwa ndisa politiki hao wansi juha urumishiensi hao hata wajiwa rohe wasawa some yabo nsi jusha wende wanisa hasi kabula kiasi ya maha 20 warumshiha haruma nsi ngoi juwao nsi hatu yabona njoni wasudi hintu wewe umana ma sabahu ikao haina usikungo paro wa Komori ani wadube wade wa changiensi rejibi wao urakangari wenawa nazijana harumwe parlima ya hatu garjibi wao ndro garjibi wao bori wenawa kayanga wo mashefu wa mnji walona nazijana hali kejakaya na maprefe imamera bali hata maministri ngari wao nao wanazijana harumaze idaranku ngari wao wanazijana yufura hari nao ukai ya venir ya hatu ngio njema ya harumaye diaspora wewe bwesobaha habwesobahu ishoro joka urenga wawe juu rikubali ukai uwango wangu wa mnono hau mwanadamu mwenza akili haunga wana hikma ya hensi hatu hindi dari zengi alama wakati kao tuhambia kao wanadamu kao ngwende sao ya Afrika rampa wakati lonuo ndani malider wamrikao wanasijana walisorumishia hao titini hao zeti zao za warambua walobo tijua rumishi hao yensi ya Komori ya warambua ragudu titini hao uyewe wedongo hindini ijoka uoneshe mwana Komori yokaya hakika nguwa numbana ikaw ngaljuza liya mavuna mwana Komori nike mfano mzima nikonveke mimi tikonveke wasa anda mimi nidunge makalima wewe uyambao bami sijahodo ngani hishiliyo haku unambie wakati miwa disibabi na mina shamuin gasina kiasi ya mahamira rubanu basi zefikira zahe miuziona ukaya yeye hajuhanza yeye ngena fikira yahanza yensi chanje miwa zefikira zahe chile upando wa hahe upando wa haho rahanja shida nelewa mbabi ngana njoni hunde maelezo zaidi udikonveke nikubali kakika ngawe na mbwana abana njoni ndehinji harmansi kao mwone jenesi hangu afia mbabarini dhamana wansi ya nikiwa dhamana ya nsi ya tushinda ya jwe na mna yoyendesa bali washababi uo ule raka ulewa kaya dwa juka urengezi dhamana zinu uliwoneza wahunda anjoni kumbeke narejei harumwe diaspora musaba mimi huwe macho ya haho ya hangu uona hizo wewe ufanyao harumwe diaspora siniliza haukaya wabaya haho wajumba haho wajuwawo sikumbaba haho yakaulola mdaza haho wangu wajuwa sekrezi njihanawe nduko hanari na wana niyo dogo na dhamana mrubana mbaya haho au bana mbaba haho ya jaharwe diaspora sahu rengin kudi humba huso
yode do mbenu ho waho handani enkadabili wakabenuha wonsi juu do katikao yensi hatu ya Comores harmwe sport siure mama biri manana armo sendie ata wakati ngenda ukume mararu mane kadja poro hunda hata mamda itoka wanchi barme sendie basende wakati rikaurada sina shesheli harmwensi hatu riware mema bimfukare kwa dzima furaha ikainji ya Comores furaha ikainji ya Comores wadhubu manjianu shejo wapanga upanga zikundi za wandu ikao kwa jaka wendisha wafanya msajaja haukaya wende waringe magaya wasisiho mabareni wazio wajeni nane walaondika wakaojawa kwa unaze furaha hao ili wajibiwe hakuna dosiko unakanga wanadamu wenje aloko mpotiju yonka dabili na kawona haruma marengwe nuone kado ya saa tena shadoda mwajuse janaza mdosa haruma ze pare za Faransa shabango joka ya aliswali hakaka salimu amri haruma Faransa aliswali hakaka salimu amri haruma zeyezi za kaya aliswali hakana mdu mwenzakili sha wakati ya hunda pouvoir wodo wakati akawonesa siasa yake ya uchasha nguvuni ya unyama angalia haruma histoire ya hoandika ngwarumao wohelewa ukaya lasha kafi waris enge warishise gojoka urishise mwana Mkomori nongo hindi gojoka mwambia nongo hindi wewe ho muema chaho ya ukangwendo utengweni shauto vadabu eizo ngazi joka honi hene ya mwana Mkomori haruma ze wenge wae lasha kafi juzise wenga uhamwe diaspora na yiho dohulio le pwanto kuu la mwana Mkomori haukaya ze mali ze dobonsi juu gazilao harumwe diaspora mfanya shughuli mapesa nga hawinji ni haunga nao harumwe diaspora bal elulo namna association ngushindo haundu patu harumwe diaspora bal hata fundi Jibril darasa nzima yoshinda harchangisa wa Comores milioni na milioni yodo harumwe diaspora takweso na jono hele sizizo dukaya diaspora kayo do moteri wodo moteri wa Comores sabahu lo harumwe diaspora watushinda wapanga association ya mjelekezo maudu hauporti politiki yaonesa mfano maudu ye politiki liyo basa ikawa jini hao werumao iyo mahamengo minane abora wanzara kwa janja hohora hobana mahamitanu kabajuka harumwezi hiyo ukaba ndo honde mahamengo shinga kama mahamengo minenda mitano ngeli ndo wanazijana wanumona harumwe serse ze opposition haruma wawinjini hao wona mahamengo minane uheya wongwe ndo walawe ejo ka uringazi to manaza hao ndo mshamba bado mwanadamu ifarka ya mwanadamu ganjia fikiria kile hahe eba ne ndo uringazi to maana za mwanadamu wan hindi na watanga mrekonese ukaya haruma Faransa ngabo likoli kaunga isomesa uboisha kasituone somesa mwana Afrika ngasomesa ndrabo yenyi muhandu mwambo kaya ngasinansikao isomesiwa wasomwa yabo
wakausoma hodi ngoni ni Mfaransa iye maarifa yao ngono kaya ngajushinde ya kingie msiende he namna ya lazimu. Iwe waandikao na nike mfano hangu tika ya CM1 a C1 unda C2 ya nsomesa de bwana msho hangu rada tumbujima unda nsomesa shaye klasi ya rudi ya 3e uo hansomesa CM1 a C1 unda C2 shabo ya pashia sijihundu kaya ngabi harumai klasi ya 3e na bala hisange manga turudia bala ya rudia shaka jazia yabo kajabe mwana woyi na chorudabu na rudia nguombeo nenjise maarifa rahana ya kanayo nguombeo nike na akili injirahani ya kaniyo hauya loniyo nguniombeo nike mwana wanidi yokai alhamdulillah ngamina mwana ikao alhamdulillah izo dezi ya niombe yao shaka jamba chorudia banu sijonde pase maarifa bala narudia babo harbi hafina setena hanibe ha Egypte kejarudia yabo wenge wa universita basa kajamba mwana ya san depase na nimbehe bonze telesi maarifa ya universite uhea ya umaudu ikati muono ngena mwende kao nyarolo ko mwendo ula kochu bali ya mavuna harmo katirilo no ngapo zindu zanjo shanshishi harmale daho harmo mji ne maarifa ya hahi ngao he nivo ya 3e ya hangu ya saya mkaza maheshiri nudu wajuu ya kilise buha na tisi jina henda babo ngamina haki ni mlapizo kaya katina msoma katujua na wahanika hawasi ya humtende ya mrari ya daraja 20 uheya wajuu ile univo ya mbadrongo ya tushinda ya badia zetu amana ya lazimu haukaye maarifa kachurupe meteheni vuya loniyo ndenge nsahaya na majankuri ni mholelebo hichoba kuchelewa ewo chujulungwe ewo ze wanu waja wantiju wasoma hodi ngoni wasadeja kwa chujwetu wafanya haila msomo wewe nikiwa ni Mbeberou wafikirio hokaya wafikirio wao haitwani wafikirio kabanizo waloni zone za kairi wafanya wasingania wabehashoni wende watunde juwe dunia ujorege za mhadisiyo maudu bona sana joka aba ne dunia nchorenga adu nsaba wechi hindu ni feze hini renge haina majakulu nuhole bodoma na jana walela ila kilingini bosaba mbaya hao yendao hetato yanonda mahamengo 8 utoshinda wajoka banu wakati wahe ujondo wakatoa hangu izozo na do pasheo do tumpasheo ila kilihindri iyo ukanjoni ko wandu wa mpararema ujulungwe wadojesa okaiti haki ketu bidi ego jifanisho na ndo ego jifanisho na sonko uwo kudofanisa naye hokaya hende tato haraima emaleti ya makisani livre finance hokaya yake inspector wa tax hawati pia hawarumishiha yako Senegal wa mrambua ukawaimana yasoma yewe ngojoka onisa mfano hindini haukati kao harme diaspora rikana mpire kao
koja kana mundu yakaushire ushangiria babu hamana mzima harume diaspora isfali bura hapanga harume radio hahi hankuraje imadhamana we federation ya mpira wa mundu ni majueri haidungu hata washindi basi zina tija isfali bura ikamla haruma region jime ka harbe Faransa mjudu ko mwari nyowa hili hazifanya haruma hakume uhea ujuma unjilo na wakomori wa pvadzima ya komorienda ya arema ekipi ya Seychelles mabimfukare kwa dzima shezo wafanya zinatijala wana nizo wendopo wa wanru wasabote zinatija hizo haudanganye zenzia hauvuriza tigongo mdoji para mabeja joleze womana nyuho mala harume diaspora iba ekale ndo tawizan harumanyi ini nyowa hili dawene sufai aligu ya bunga wakomori wajoka uchungwa ndamwe hujimanye seve ansubutinu hambieke hujimanye seve utahosha mvuvuni yumnyama shezu wafanya nizofanya au kasina kaubalia hata bana tija bonchiju hujimanye seve hujimanye servo ekanga unazofanya angalie zohanyu wangalia waliona de Marseille ne parc réseaux ya Faransa kamili urenti désiré urenti nezeres na wale ka wakubali kaya zimedia ze ombobo ho hakuwa lonu wo wamenyezi twa mwarenti waloi ho waswarifu angalieza hahwezi lo hunu bahunu ezilo hunu kazichi nyangu omahaundu kamili wana wa Komori wa uloawa kiasi ya mengo mirari na shenda do mwezi ani do mhaunu wa 2024 2023 samahani wana zijana mengo mirari na shenda wachoka ula waharme oba nutembele yao wofujarifu birao hata msihiri kautina msiri wajua ko chine diaspora wana zijana wa Komori kwa chujua ilalaza ya harumwe diaspora hakaya ngo haruma hawanziro ho wanarizao yemsada hindini usaidiao mwana mkomora ako choka za nyungu hunu wanzolovu za mrolo Komori angalieza hunu beka ya hufanyeza hunu wanwao kakikawe manadamu ikaunge na uwezo wode jochengeza abachikanza awetinda waweche abali mrongozo ni hanizi kundini lo hunu notipia kana mrensi bagabo wakatiriko ngarjo udepasisa limiti ngasi pole pole okatirilo nu shakana kubalensi haki lilo adaka uplefusheo na utovu adabu douliyo duo manjo mufanyili ba shaka mtu hanza changement engeka manjo changement mtu angalie diaspora hii ijirengeze ndro umkonti wa Komori shanga mtigawe rau yendeho ya pariswa ya ibale bis yawe metro ya parisiwa kutojaru mweze media haja plaza lutungu yendeho ya tanga msango ya renga ya rumoshi kuzima ya hisa ya hao tungu ya geza hema ruvu haja rengeze mikro hele tungu ya disho la pizazani yendeho ya reze mpundra ya faitishiha kuchuja pula azalo utungu yeni akane mwana ya juha ya junda harimana ogangisteri kuchojuha do pula azalo utungu mnajipule utungu weye mreti azalo mreti desire na wala wakubali kazi media umbabufu wa menyezi twa wazambe wowo na mbule walo hula na mabulie walobonti juu wapuli azali bonti mwamediso desire ya hamba ya mnardungo wana wahema ministry watinja pia nane mdulidheri watinja nani mloi ho awam nikani nyi kajama dao shamba hizo za hanyi na mwadunge ho watinje shamba biyo tikanyale jesu desire kaya imakali mahaba
karazi unjiyar mweze media zinu utahiswama hokazila kazamba zila kazamba ukalewe na riwowa na hema waziri nanwa hawo kazamba na ngojokaya mana wa waziri yabo ye katina wakati wenje na mbabaye abata kaya chende do bandani kuchodunga miyenda ngari mtajaho pani katsobuliwa yakanso bandani ya uka mwana mshwahendo endabala bo desire mwana mshwahendo la ngujamba lake tsikoni mnyembe ula ulinde hau apre shangu jurenga wewe mbone ho haku ngojoni haku rahana mwana mshwa waziri fulani haukaindri wala kujamba katsibo nchini mnyembe woyabo wewe para wende behola kensi bala tori hata umelefu wao kwa tina hata mbapo echoka yonchipi ya walona zepuwa ndani marai ya usalimao mawaziri na ne maraisi shaze famiza hao kwa tina hata entere abukarazi uretire milongozi yao hiyo okaizo kazamba wodo pande uwa soba na kajana njeze wa mna ngubu na kajana njie shampango hatu unu ukaujibazi hakuna mwangesi dezi sabahu kao sabahu sumani angarika di hali hiyo ya temperaturi yahe iziye ukikaido jumobanu ngejo utengeza rambe sinji rituanzari zambe shangari mbo Mwenyezi Mungu imakalima yani ya mwaswili nene atuparisa video ni na mbeshewe sindelewe ya kalmehe ya mbesiasa ya cha stifara izo yafanya hukaya ejoka uhafumba kafumbama mwana mrumo no tamba oni hahe izo yafanyao shekadwa mloka faratanga bu madelenka mrendo jali zoko eliwa verify kabala wala dingo urenga ima jankude holelo wandu ezitswani wala watu na wakomori naye para sabahu eba goma udu mtoka humdunga eba leweze mvuza isfali burwa ya saidi ya yensi hata enda federation yeshi ya rega majweri wenda washinda wala wadore shinda leo wa sherehe hiyo wenda watamsajaja eba imdu hakika mgungo ndo kangu fanyondo izo afanya hafanya nayo nizo ne ide hao ngiyombi kuna ushindo sengeze sonko izo yafanyao ka sonko rika ngara mjuwawe hela hahe sonko wakati wuwo mnajene kauna mahamengo mine na shenda abo ngujuo zinji afanya zinji mahakume na michani jumorumishia metaxa hensi hahe gabwasa warumishia wana Comores warumawaba hawarumishia shenge wakade namna yinu kachajo kwa jojo honda banu avonga kazo kifu yabo ni mrudungao hanjia za direct haruma sofatv.com ngamnojo ridunga haruma réseaux za Facebook hau haruma zi Habarizacomores. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.